Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo Romno umulisi wanje hosipa hobanoli shesi omwami Yesu yetsomiwe amara kanje nesi Apostle Robinson Anguba nendi omwimeri wa Kabuvit Pastors Network. Kabuvit Pastors Network uraranga abakambi bose behalala Orleans County Sivutsirano na kunyola ngubuya ngubuno ulokurele kole nyasaye mu TV ya Western Nyota TV washanje hosipa hobanoli ndenyo kulobu yangu bubo oholela saa moja ni asubuhi mpaka saa moja ni nusu mawiwi asubuhi ulilisali wale nyasaye mana nyasaye yetocha mlangu ola chwe tawe nyasaye habala nawe romno kulokumbulisi Western Nyota TV anoniyo moyo kwanje, karibu mwami mulisi wanje ndakashesya omwami Yesu yetsomibwe embalambu nyasaye okulinde na olinende ebisibilai kukospeko holanga ko halabananga nako ndikombambu hulo kunyola kuwali kwa nyasaye masa amatiti mana tsihabetsi omwami tsilabahala nefwe mudera Yesu Kristo na washanje shingana laditso khurera likwali no nenda kambi banda barara likwali no mu studio mno ndikomba ngambu uikula moyo kuko mana omanyirisembu nyasaye uno abolanga shina mu bulambu bo ho loba no ulisa likwali no nenda shingana nyasaye anu mu studio mno ndikomba ngekusaya ngomsiyando efu mkhana efwe emanyiro betsanga busy lakini mbez siya nyasaye tsidaka tsinditi mana olode shingalezo kuchenda mulambubo na nyasala kosati khabi mera nisi Apostle Robinson na ndikombanga husaya hala nawe national rera ingana kanife nyanga nomba liko le nyasaya shingana ole nyasaya rumule studio mno usubira kusaya sefo walonga likunende shalo ndetsanga mule wanche mehono chicho ne husaya mwami lokso khuli isali kwalino papa wefotsi babasi yakosaya ngambali kwalino lero babukhani mwechefwe likukaluha siye mali kumbashe mudera Yesu Kristo omwami wefwe amina washanje esubirambo olomulamu na ndenyanga endere ni kwali omwami na nyanga inondi kombanga khwenja khwo lichombo lino mbu ohura shingala nyasaye abolanga nomba muliswaile yalobola mbu okumenya mu bulamu obwa utivu nomba notema kusyasana onyola mbu ndenyanga khwetyasene nawe amakuba kano aka obedience kunyasaye na owashanje ndenyanga kubole mbu nyasaye niwe tsimbabasi nyasaye ahuonia nyasaye ahoyanza butswa nyasaye yahana obulabuno obweshaya mu bulambu bwo lakini yenyanga mbu obe mundu unyala ohulirisya abolanga shina nomba obo mundu unyala kumanyirisya mbu mukhwitutuya nyasaye yenyanga okhole shina mu bulambu bwo nyanga ndenyanga esungane nawe muhimu nomba muhimu boiwe okuchenda nonde ohulirisya shingalo nyasaye abolanga bulambu bwo number importance of walking in obedience nako kahwenyanga khwenja ko enyanga ino shitira no khwenga indakane bolanga mushtabu sha Yakobo omulyango kwa mberi olunyalo titi
olwa 22 ndakone bolanga mubetsenje abaholi belihuwa ne muraba abahuliri butswa ta. Umwami Yesu etsomebwe mubetsenje abaholi belihuwa ne muraba abahuliri butswa tawe. Washanje injili no yakakambwa emyaka mingi mu bulamu bubwo emanyire aonti kukayo shingole kukawa nchi yalinjo mkambi aondi kukayo yasi yalinjo mkambi nomba nyakuhulia yalinjo mkambi eliga liyo mwami litsomibwe emanyire okambulungwa injili no bulahase nomba emanyire olo mkambi wa shanje wakakamba injili no mubulahase na injili no yahuinjira sana lakini onyelokba no kambanga onyelokba waulise injili no myake mingi lakini shobetsanga umundu okuchenda mubihole shingala injili iwolanga tawe ndakane bolanga mubetsenje abaholi belihuwa ne muraba abahuliri butswa tawe holi nenda abahuliri sinjasa injili no lakini shiba chenda nga shingala iwolanga tawe Nyasaye arumire kubora washanje mbu ohulisya injili kamina nga mbu ohole shinganala injili ibetsanga ibolwe nomba ohole shingalo Nyasaye abetsanga nabolwe mu bulamu bwo na ohulisya shingana amasinji nomba huitutuya muzira tsomwami nomba hola shingalo mwama abetsanga nabolwe kaminanga mbu ochendanga shingana oleli hole Nyasaye libetsanga libolwe nomba oholanga shingalo lihole Nyasaye libetsanga libolwe mu bulamu bwo. Omwami Yesu etsomibwe kaminanga mbu nomba kamanyise nchembu owashanje omusyani wefwe nomba muhana wefwe nomba mkambi wa shanje nomba mwimirisi wa shanje kenyahananga mbu wenyanga omanyirisye nomba olonderesye shingalo Nyasaye abure nomba omanyirisye muhimu shingalo Nyasaye yenyanga omenye bulamu bwo nende ohulohulise sauti ye nende shingalo yenyanga ohula omenye obulamu obwo khubolabu esishalise umenyanga tawe lakini Nyasaye ne umenyanga bulamu bwanje okhula mundu oba mundu wokhwana obulamu bubwo khunyasaye completely yani omusunga bolanga mu living a life of surrender okhula menye obulamu obo khwisalimisha khunyasaye mana owane kospe khunyasaye uitsokholola akanyasaye tsokhola mulamu bubwo lola khwese mfano mulayi Isai no butswa tinyangaza kumenyanga mutsino engolwa mu town yolimwo ehali fwaneleta lakini Isai no serikali ya Bisia mbu no chenda bila imask khumunwa khumol koko no witokutiro nera baskari lano khula nelila ko khula khulondelila kolino mbu buli mundu yesi ochenda habundu wosi okhulofu ali mask kalikaryo okhula muri abundu abanji abantu betsule okhula muhane social distance nelilako elebisibwa okhula abantu bose mikhono chabo nelilako elebisibwa ne serikali nonyola amasaka were akokuchenda nonyola after amasaka balanga boka curfew no tiro ne police kamina ngabu okhula yuwe omanyilise mbu okhula wisalimishe khumalako akaserikali eyane niba kunyalo wisalimisha khumalako akaserikali yahana mbushina obule okwisalimisha nombo chingule mikhono chekulobole esyo bulamu bwanje ndenyanga muhana kunyasaye shiosi pe Nyasaye tsokhumbore khole nditsokhola owashanje
enende lirebo khuiwe wakhayingana ndo mwami amakhabikanga wakhayingana ndo mwami nyasaye khutsinyanga tsinga khumiesi chinga khumawiki kanga khumyaka chinga nyasaye nakhubolela likwa lino nochinga oyingana naye wamenya tsambu yulo mundu okhwichinjimisya buli shindu iwamanya buli shindu iwe ofwana shinga akamanya yani shonyela khubolela shindu shoshosta ulo washanje nyasaye yenyanga mbu olusio khwichinjimisya khukho khulya mana wetutuye mana owulilisye shingalabolanga shikila khuli nende tsimbabasi khuli nende tsikhabi khubulya obetsanga netutuye mana nalonda shingolo nyasaye abetsanga nabolwe mu bulamu bubwe ulo washanje khubolele noba wihana obole mbuko esye shalise umenyanga tawe lakini yesu ne umenyanga bulamu bwanje mana ohana obulamu bubwo khunyasaye ohane buli shindu khunyasaye witso khulala nachela bulamu bubwo eshida ibetsanga mbu eyobo kuno bulamu bubwo welanga so special mbu kata nyasaye nabola nawe kata la khupa nende nyundo kata la khupa na kata akhongondo mulyango kuko abole nawe nende sauti ulirikhananga shingala bolanga na mu studio muno wenyanga hando ulirisye nyasaye undi engolo khulaena wengolo wenyanga khulisya nyasaye khwana ulena tawe owashanje ule khubore la khusanga mu studio muno khwenyanga ulirisye esauti ya nyasaye khwenyanga ulirisye shingolo nyasaye bolanga manolonde direction shingala nyasaye nyanga omenye mu bulamu bwo uli washanje noba nomenya khubulamu obo khwenya okhumanyirisya yani mbu obulamu obutiivu mu bulamu bwo yani obulamu bwa obedience yomwene omenyanga mu spirit noba mu roho ya obedience bulamu bwo oyesiye nyasaye uli yali omundu yesi omenyanga nende khwesya ulya yesi omenyanga mu butilivu omenyanga nawulilisya shingala nyasaye abolanga ule washanje nomenya shingala nyasaye abolanga noba nomenya obulamu obuchamisi ya nyasaye ni ibada eyo esiya nyasaye mu bulamu bubwo obedience omusungu yabola obedience is an act of worship nakoneka sina kubole noba obulamu bwo nyasaye mana ohane obe umundu obutiivu obe umundu okunyenyekea obe umundu onyela kubulisya nyasaye uno abolanga shina bulamu bubwo ni inzira ndala yokwitsomya nyasaye owashanje iwe witsomye ngende nomwami omalanga witsomye ngena nyasaye okutuyase shirenje no kaikulu no kahomisala ndalutse konyanga indu lero shalo shikwetsanga bana befwe ndalutse nyanga indi bwana undi abon imero yi awunokhone imero yokhwitsomya omwami lakini aruka butswa na nina khumisala nakwasi ni suti niebakha mathoyi nabolanga bu lano ye alondanga esauti yomwami shingala ibetsanga nimbole ulo washanje shirisa lekasi tawe noba noli omundu wenyanga khulonda nyasaye abolanga shi mano ulirisinja wakhawulira nomanyirisya mwoyo kuko likholi ne nyasaye khabola kenyehane kholendi kenyehane nonde injira ino kenyehane ulisye ndakhawulisya enyole akta khukholina ndakanibolanga mubetsenje abakholi belikhuwa ne muraba abahuliri butswa tawe omwami yesu etsomebwe noba nowulirisya obedience ni injira ndala yokhwitsomya nyasaye mu bulamu bubwo ni injira ndala yokhwitsomya omwami mu bulamu bubwo iyo witsomya nyasaye mu njira fana lyena
Nyasaye la kubora lihuwa akutsune kata amarui. Nyasaye la kata kutsuna amarui. Oh mami yese somwe. Omukambi yese mu studio mona akambe mpaka tsingo serandushe homanya Nyasaye onanga nawo. Ulo washanje. Ulirisomwe kwa Nyasaye mulambubo munjira yo kuitsomya. Ininjira ndala yo kuitsomya Nyasaye mulambubo. Shikamani sinjabu lobo shietsanga Jumapili noza mkanisa nozo kuchako kuimba tinyimba mkanisa mbo hakuna Mungu kama wewe nomba shaloko Nyasaye shingana iwatawe lano hoiwa witsomya Nyasaye. It is beyond that oashanje. Kenya hana iwe obe mundu okumanyirizi ori Nyasaye wakare Nyasaye mana orisye mana ohole shingala Nyasaye abetsanga na kubole. Obedience kamina ngabu nomba kamanyisi yabo iwe olitayani okulonda Nyasaye shingala abetsanga kubole. Obedience nomba ohulirisya esauti Nyasaye nomba kumanyirisya shingala Nyasaye yango menye kamina ngabu ohula obe omundu ohurusya dabihu hiyo. Ibolanga obedience is better than sacrifice. Eshindu shipesanga shilai okuyombe shindi shilya neshe Nyasaye nyanga. No bulai ohulirisya Nyasaye no bulai omanyirisya Nyasaye bolanga shila. Mana noble ohole shingale Nyasaye ngabesana kubole ohole kila ni noble zaidi okuyomba ohwana esadaka mkanisa. Onye no hwana esadaka mkanisa no mweko no kwa matasi. No mweko no muchafu. O mweko no kwa Kisirani. No bana hwana esadaka mkanisa no mweko ilime. Ohana yashina. Ohula ulirisya washani omwokuko Nyasaye abolanga rena ohane ngombe no bobolo hwane ngombe. Obedience is better than sacrifice. Na kone katiranga abantu bahananga dabihu tsindi madabao kalakwani sheta no obulamu botondo bana washanje Nyasaye nyanga obulamu botondo bana obulamu botawe mana ulirisye Kulinele sauti nyororo, sauti indayene, irulanga kunyasaye, Nyasaye kuboda, mwana wanje holori, mwana wanje chelori, mwana wanje burahunjirai, mwana wanje no holori, wihalasi, no sinjira, dala kumanyinjirai. Lakini iwe, ulisiye sauti, wamenyata, eshindu shinisha ambole. Mbebenda everenengo nanga. Manendo la maono, nendo la maloro, nendo la manai, mane endemro nganga naku, endemro hupana likwalino, engura liboreshinata. Nyasaye nyanga muko, obe omundu unyala ohulirisya abolanga shina, mana ohole shingala kubole rembu, ohole shina ohole. Olabatso mundu ohulirisya, mana obule ohola shingala Nyasaye abole tawe. Washanje umbule sinja Nyasaye nyanga obumundu khwana kata yani nakubolere ohane sadaka nohana nakubolere ko alo mukambi awundi wamenye no mulolanga nachendaga yero anele ndika kilomita 17 nati okukamba injini yani yamenya kubarabara asubuhi nende jioni eyiwone nesipikipiki munane. Nyasaye akasunga nawe nakubora bukule piki ndalaino sio mukambulia laba nazo okukamba injili alejo kwa kunjira tawo waulira hando urange saino le Nyasaye olanga na omweko wikale oshonyo bikulo mweko ota wenyango ule Nyasaye mumere ifwana ili wenyango kule Nyasaye munjira ifwana ndio wenyango Nyasaye akutingule ikule nakulula emelabushi homa yebe Nyasaye olangana bukule piki lya choesyo mukambulia akole kasi ya Nyasaye akabolanga amakaba manji Sheikh manyire tawe shumanyire tawe lakini Nyasaye olangana Nyasaye akasungana na okolesha ndo fulani Nyasaye asungana na otie likanisa lini liumba hungwa Nyasaye asungana na bule bwane na kubora omulyango kulya eyo ni witso kulo mulyango kulya ohaba mapesa okuseka ta ingombe lakini wiyenga nolola lane ngombe yaje ngusengi abana baje nibalisha iyo anda ku ngombe na abana balakona inzala no anda ku ngombe abana bakona inzala
nona ohandanga khushana shiyesaya khwesya yesaya ukhubolele hana yohandakho nokhwenga abasatsa nomba abandu aba bawulilisya omwoko nyasaye mana balonda shingala nyasaye nabole nowenga omundu kama Noa inakaneboolangamo khulobusubili Noa yali akhayibwa warning mbu eshalo shibiyanga Noa yayibwa warning eshalo shibiyanga yayibwa warning awundi nyasaye akhwesya warning ino nyasaye akhwesinja warning ino washali umulisinja Noa yayesibwa warning khulobusubili loyawulira yakhayibwa warning na nyasaye yemana ama awulilisye mana nabukulatua yokhuwonya ifamily ye Sodoma nende Gomora kalika khabiya kalika biye lakini khulo musatsa ono yachendanga na nyasaye yawulilisye ngala nyasaye nabole yawulilisye omwoko nyasaye. There comes a time washanje okhulomanyisye mbu heartbeat ya nyasaye ibolanga iliye nyasaye abolanga iliye shingana papa uwo yenyanga okukula direction ifana iliye omusyani wefe omukhana wefwe mwamenye halala lakini shomanyire kata omanyo oyela okhubula kata okhumanya heartbeat yomusatsa uwo nomba omukhaya uwo lakini owashanje okhulomanyilisye heartbeat ya nyasaye ibolanga iliyena mubulamu bubwo. Noa yawonokosya efamily ye shitira yawulilisya shingala nyasaye nabole iwo ulisinja nomba choulisinja ta ndakaneba olemuyo Yakobo omulyako wa mbili olinyalo titula 22 mbu mubesenje abakholi belikhuwa ne mulaba abawulile butswa tawe kamanyisinja bonyala khubatsa khumuwulisi butswa iwe olokhoza shingana omuwulisi ndakhakhumanya shingala Noa yawonokosya inzu yiye khulwa yali omundu okhuwulilisya mana yachenda mubikhole iwe ochendanga mubikhole nomba shochenda mubikhole tawe omundu yemba nabola mbu ebikhole bibyo bilimanyikha shingala ochendanga bilimanyikha kalimanyikha owashanje ulira noba nokholanga ebyokoko bilakwanisha ta kosibe kalimanyikha inyanga ndala shitabu shilisomwa iyo ofwana uliena obisubili bofwana buliena Noa yawonokosya efamily ye yawonokosya generation ye iyo wenyanga okhulilisya shina okhwonokosya inzu iyo nomba lero watemula okhusaya yani lo urabisa omukambi omukhongo mwene kabisa ukambanga mpaka omuliro kwaha mu stadium yetsanga abundu fulani lo urende nobola eselero shenze wa pastor wanje fulani alebe nalebe tawe lero osya mukanda kweno mukhongo kulya urera lo tukhayo no chako khoboro khole bindu bilakwanisha tawe no rawo mulwe nombo tyobolwe nombo ochendanga neshikira lana benyokhura obusubili bwokhola nyasaye tawe wenyokhura okhulonda shikira nyasaye abolwe mulabo tawe shwenyo kuchenda mu obedience tawe no tukha abundu nololabo bahandije shikaridasi khubarabara ne bahandije shikaridasi bamanye alo mundu ola fana Uganda Tanzania alolanga ebindu fulani yetso na bajanja owasha abantu bana nabajanja yobulo khulisa shingala nyasabo langa mwikhwaliriye yotyolona mkhwakabandu ino ninda kano yandi kwanene nyasaye mwene enga omundu wandiche efindi khubarabara nabo labo omuganga ukhurula abundu fulani atyo khusirikha amakhuba kama kisirani yo washanje ulekhubole ndizokubola nawo shingana aposto okhula weyame obuyingwa wamenya mulukuko bulule mulukuko mana obo mundu ounyala okhulilisya nyasaye abolanga shina rula khu posta setihandi ko barabara siliya rula bandu belanga ngabala kusi
nabo bene benyanga bonyasaye bakhonye olwabere muno nakambire nembolabo omundu omubofu shanyele okuwongoza omubofu undi tawe notya khunjira ilakwanishe tawe omundu ukoranga na yezo kukosya mwesipe mwitsokwa muwina mbushina usyokwe muwina na Nyasaye yenyanga wikula maruli koko obe unyala khuwulilisya omwami obolanga shina ingana kaniyo yenyanga ino ne shina wenyanga ekhole shina wareba khu Nyasaye mu bulamu bwo Nyasaye esha wenyanga ekhole ne shina nomba buli shindu iwe na mashiyeno butso buli shindu iwe na madimo yana iwe omenyesa nolasa madimo mu bulamu bwo washanje khonyanga Nyasaye ari muri khonya mbu ebisebya khola okhuloma nyirisye mbu akaye nyanga khole ngakano no manyirisya purpose yo mubulamu bwo no manyirisya obulamu bwo menyanga shali wo menyanga ta Yesu amenyanga mwiwe okhula wihane Noah yaona kosya ifamily ye papa of obusubiri Abraham indakone bolanga bu ya ulira shingale Nyasaye na mbole mana ya khona shingale Nyasaye na mbole le Nyasaye mbole rabu le khana nende abandu bobo le khana nende miandu cholanga loli nachyo le khana rulamu bulamu ba kawaida buno rulamu ya comfort zone chakolo chendo na nditsokuba nawo hospital utsokutsiya nditsokwimera mana Nyasaye na mbora noba no ulilisya likwalino mbu hospital utsokutsiya hetsi moni tsoti tsokulonda ekhwele sinja shingana omukabwa kuko ekhwele sinja hospital utsokulola ekhwele sinja shingana omukabwa kuko ya abwena nani tsokukabulira atsi moni tsotsokulola nani tsokukabulira Abraham shainga nande Nyasaye tawo leo urasendio nala kana ne family banga lot bano nala kana nabo shikaribu yala kana nabo yali na kusani nabo tawe uda washanye there comes a time mubula mbubo wakenya hana umanyirishe a season flani nyaka tuha okhula wetsa khula kana ndabantu flani noyenyanga owulilise ngale Nyasaye abolanga bola bubo abantu bolondo nanga nabo bali khotela wesiya omundu yabala no chenda nende shikanda no kandala no chenda do mwifi no mwifi udanga washanje Abraham yaulisya omweko Nyasaye yaulisya omweko Nyasaye ewe oulisya omweko fana kuliena Nyasaye nyanga oulisya omweko kukwe onye bulamu bwo onye litala lilo onye family yo onye generation iyo ulilisya olabola bwese shindaura gota Nyasaye nyanga akhuongoze mana obe nonyela kunyola yo inheritance munjira ikwanishi rula mu bujanja bweshala shino washanje nakuribo langabu mukhulo busubiri Abraham liyeli yagatemwa Yahana mwana uwe Isaka nako katire anyole ahadi ya Nyasaye yali na mwelesiye Nyasaye lebanga mko lero lino Isaka wonu neshina ekumolele yuwa ulinga sana kumolele omukambi aswala ngaindika 25 kilometers ate mukanisa akambira abantu yoni ne pikipiki munane one pikipiki birano ne byosba kubarabara iwe oburanga kumukambi no mutoka no mitsura hamatsi no mukambi ukamba njili yakubatisya akhumanye njira yo mwami lakini yuolo la shika lani yakhananga Nyasaye akasungana na lakini obolawa asiyenye lokhonye mukambi tawe Nyasaye omulanga amwese shingalia mulanga ura ikulama rukoko owulilise ngala Nyasaye bolanga niba tsihabe shitizo kutsambola mubota kupresime namba ibere kutibiyo mana umbolo nkambi apostle akenako na akenyo enywa bakambi olala ko mukambi wo
afwane piche mbita olero mkambi wo abuleshlaro na kukambiranga abule lishati lilei na kukambiranga abule likoti lilei na kukambiranga likoti lile fwana shingale le ngombe ilire no yofwa le suti ndayene no wala mkambi wanje no mlei mkambi wanje na kamba ho akamba ngobule ulo washani ochuje sana mkambi na la kamba ndio kata masika kokota. I'm telling you as a man of God. Hana olieli kunyasaye mana obeno ino khwana olieli no mana ko wihane Isaac yahani bwa shingane shihana kunyasaye omanyimbo Abraham yali halindo mwana no kulo mudo umrani yakanyola sendi nyasambo uko lanoko nebisebyo khwana mwana shayinga naneta yo menya za oyingana tsa witinjimisia witimule shirifu isenda soma nekatira nene demyana abana bafulani abakoyana kila shibasoma uleo washanje shikale ndio tawe de nyasaye nyanga uko sho special bore shingalia banda Abraham onokosi litala onokosi blambo ahwije semusi habitindi Ola basomundu bo nimetosheka nenda bundu endi tawe ulero mwami mana yasaye alekula obulambugo lebanenzo kusaya nawo denye kurebe nasala banasungana nawo Isaac wo nishina uzokusaksida mu bulambugo noba noye sio mwami oliyali mana ulisiye shingalabo noba no hola shingalabo uzokusaksida nomba uzokutsirira mu bulambugo uzokunyola tsikhabe mu bulambugo ekitabu sha Deuteronomy omulyango lo okwa 28 nochaka bana kamanyisinjabu khulinene tsikhabe etsitsanga bulambugo umundu lobetsa no ulishia manolonda shingole nyesaye abetsanga nakhubona ekhusayiranga mu nyasaye wese tsikhabe lebanela mstudio muno omanyilisi nyasaye toto mwene emyaka chenda wirebe toto mwene sie emyaka orusinja bushuda omami yese somiwe ndawone bomwa kwa mahumi munane ndawone bwa 1978 lakini waone bwa ndio chokana tawe tukutendelesa ande hupile saluti waone bwa uromno lakini ulisinja nomba olisabkaza uhupa bashe vita nolwana abantu notsakhabanya khananga ulewasha obey the Spirit of God mana utsokola la kenya sa itsokola bulambugo isiye mara kanche erlanga mstudio muno nola ulile shembo retawe nyasa khosi khabi no ulile nyasa khosi khabi dakhamitsa imo ohulo mo kukomanyilisi hese wende esirina sauliyeli ulili sinja ndakariya khusomere Yakobo omulyango kwa mbere onyalo titi ulwe 22 mubetseja abakholi beli khuwa ne muraba abahulili butswa tawe. Are you acting in the word? Nyasaye papa esie wa hanzi khonyela tsidaka sinditi khulo kusunga nendo washanje omulili sinjia we mwino ya haronya umami kasiao mana umami owashanje una abenaye lo khuchinguha khulo khulisia omoyo kuku khulo khulisia ngalo langa khube abakholi beli kwaliro umami usayanga mutsikha betsitso tsibehala nefu mu Yesu Kristo umami wefwe amina mulomna nyasa mulinde Amera ni Apostle Robinson, a number 0724 34 99 41. Bless him, just obey and see what God will do. Mbolambugo. Mbromno, nyasa abehala nenyo. Silio hulisia Western Nyota TV hanonio litala liho. Mbromno. Asante. Karibu mwami Mungu yokwanje. Karibu mwami Romno omuli swanje hospa hobanoli shesi omwami yesi etsomiwe Amera kanche nesi Apostle Robinson Anguma
nendi omwimeri wa Kabuvit Pastors Network. Kabuvit Pastors Network kuraranga abakambi bose behalala Horlems County Sivitsirano na kunyola ngubuya ngubuno ulokurele kwa Nyasaye mu TV efu ya Western Nyota TV. Washaje host kwa hawa nodi ndenyo kulobu ya ngubuwa oholela moja ni asubuhi mpaka saa 1:30 mawiwi asubuhi. Ulilisi aliwale Nyasaye mana Nyasaye yetochana mlangu ola chwe tawe Nyasaye habala nawe rumno kulokumbulisi Western Nyota TV. Anonio. Amin.